Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matayil imani wal islam wa an'ama ghairahuma minan ni'am wa hasyarana fi syahri nabiyina wa huwa syahru sya'ban. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu wa 'allimu wa ta'azamu li muallimikum. Al-hadis au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, terjugan guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri sesangat abdina amul jaeki, terjugan sangat abdina na'zimaki selarepon semulja Kiai Hazkil juganan sesangat abdina amul jaeki selarepon semulja Kiai Abdul Hamid juganan sesangat abdina amul jaeki selarepon semulja Kiai Zawaidul Umam juganan sesangat abdina amul jaeki selarepon semulja Kiai Agus Hadi juganan sesangat abdina amul jaeki selarepon semulja Kiai Muhammad Rais. Tersedejah para masyayikh, sedejah para kiai, para ring alim selain guru ngaji, guru madrasah selain setak kobe saabdina sebut asma-asma agung pontong persetongah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesadejana sangat abdina amul jaeki, terjugan sangat abdina nak dimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah,
wabil khusus Bapak Kepala Desa Lenteng Bara, salarepun semuljah Bapak Affan Affandi, sejukan ampun hadir tempat Kak Dintoh, ada bersama-sama tenggulaban para panjenengan sateja beserta perangkat-perangkat desa epon arepan muga-muga Bapak Affan Affandi Banika selaku kepala desa, selaku reng sepon Lenteng Bara, moga-moga bisa membawa masyarakatnya dekat lebih baik ketimbang ben sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma. Antren bisa Bapak Kepala Desa Banika ngibah masyarakatnya dekat lebih aman, lebih sejahtera, lebih mapan di dalam segala hal. Amin Allahumma. Sebutan kula amul jaki Jamiatul Hadrah ampun mulai lah tada sekali lah mengak lah karmun jemaah hadrah ni ke mengak ada eka emanah kengi temur bendenan mungkin pun tak baleman gitu entenuku keng sekapra jemaah hadrah ni keteng lemare eka parlo ontur laju cemot laju dek budin senyaman tak usah unceng je ongkurang duna pagi ya maki tak ngunceng jemaah hadrah laju sebede ka ento maki tak usah tapuan keluro lapas maca solawat maki setelah tak kusing renger mon mari keni ke pas elang gelero ya Allah. Namun begitu walaupun jamaah hadrah Banika ampun rehat dari tempat rehat tak tahu aja apa rehat kok keng lengoca kurang maksudnya istirahat doang rehat jadi apa ampun mimpin dan gulaban para panjenengan sateja kaangkui ngatoraki torator sesangat mulja torator sesangat istimewa de keajunan epon Kanjeng Nabi si arobaaki torator solawat kelak panikah seemaus sareng dan gulaban para panjenengan sateja sabagian emaus kalaban cara sama-sama teti atas kelak macaya Nabi bajukan ajawab ya Nabi kengkun akemo ada suarana anapa ma ada suarana karena iman si akorban kaangkui Kanjeng Nabi padahal panjenengan mun sakalana selawat salah gulaban panjenengan tak akorban apan-punapan kaangkui Kanjeng Nabi ayo ketika solawat muncit lakar eka buto suara na gulaban panjenengan kapieki mun parlo sampai rat-rat lo ada bakun sebab agemo keng tada suaran ya Nabi dibudin ketondupan jereng benih hosok leso se akorban kake mo malol lagi harapan dari dan gulaban merapan jenengan sateja kalau bentor ator segi buru banika baik semakaje suara na ata bese akemo beria ata bejet seta akemo sekali kengki kanta aketek nenengi tempat kanto
muka-muka kala bentor ator panika dan gulaban para panjenengan sateja tungkap esetong areh budi areh gulaban panjenengan antren jugan eta apakah rasa cinta yang sebenarnya deka ajunan epon Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Kalau untuk hari ini, saat ini gulaban panjenengan kita depak, gulaban panjenengan hanya tahu bahwasanya Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Pasir setauni lentang bere cek mun Kanjeng Nabi gulaban panjenengan panika Kanjeng Nabi Muhammad hanya sekedar kenal gulaban panjenengan ke Kanjeng Nabi, tapi perasaan cinta yang sebenarnya Khairuddin pribadi tak bengal laki sampai are mangkin ngucap cinta dek ke Kanjeng Nabi tak bengal. Apa napa? Karena orang cinta panika rela mengorbankan segalanya demi orang yang dicintai. Lagi, tetapi mun cinta tanpa pengorbanan mereka lecek. Untuk hari ini gulaban panjenengan mungkin kita cinta akan Kanjeng Nabi, tapi muka-muka kalaban tor ator segi buruh tor juga kalaban seringatan gulaban panjenengan tor ngator endak ke Kanjeng Nabi, walaupun benina neng tempat kak dinto neng eroma neng itu lima bangsa bengah muka-muka tan gulaban panjenengan sampai atungkap cinta ongku dak ke Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Nomor situng. Nomor 2, jamaah hadra panika ampun memberikan pelajaran dekatan gulaban panjenengan, pelajaran yang terbaik, pelajaran sepaling bagus kaangkui ekebai pedoman sarang dan gulaban panjenengan kaangkui menjalani odi neneng ialam tunya, odi selama neneng ialam tunya gulaban panjenengan muniro lakona jamaah hadra panika insyaallah bekal lebur abesna lebur kedingenah insyaallah bekal damai tentram tak kira atau karang munoro lakona jamaah hadra dengki. Jamaah hadra panika ampun memberikan pelajaran yang terbaik dari segi kekompakannya, dari segi kebersamaannya, dari segi akorah antara setong ke setong sehingga tercipta sebuah lagu, sebuah nada, bahkan bisa jadi sebuah musik yang indah untuk didengar. Cek saking sama kita dia seapida tua mangkin nih. Khairuddin mah kita ngajapakkah panjenengan pokon ngolah tindak ke jamaah hadra lakona jamaah hadra panika ia terapaki gulaban panjenengan odi neneng masyarakat, odi bertetangga, odi berkeluarga, insyaallah bagus bagus. Enggih. Akor jamaah hadra kengten gula sempat tak nganalik le saking nganale bi gula pala mana tai beki bi gula seneng dan gula ke jamaah hadra panika nggih lakona jamaah hadra panika tak ada walaupun tujuannya sama lako panika tak pada gulaban panjenengan odi bermasyarakat panika antara setong ke setongen jangankan antara tatangke ben tatangke sataretanan panika tak mesti pada antara lakona ben karakter panika tak pada jamaah hadra nganika walaupun saya teguh panika pada terbang pada katetian dari kolek pada ngangkui bingker kaju lakona tak pada tan guru beda profesinya sebagai korpian
beda buduan, beda pecaan, beda apa boleh aku arwah beda maknan gapi korbian lah kenapa nikah santai tak duk tak tak duk tak sakoni artinya gula ban panjenengan mon dadi korbian nang masyarakat dadi korbiro ayo jami jeremi kena ukur lagi kalak yem tayem tak duk tak tak duk tak deir ogun beda buduan mani kesakonian boleh ketembang ban korbik tak duk tak ketak ya sekalian ketak ogun sekalian lagi jadi buduk jadinya benih pas apal teti anak orang tuan tak kertak nemu bentah sekali pasti ngomong patai beri elak sekali di mana beda pahadraan ni ke pas buduan tak lebih ban korbian gelur njek maksud ro kena ya monodi neneng keluarga jadi beda korbina beda pecahan nah aro lain boleh jadi kebutuh ceremin loh laju akib penglaju tak temu je mun tak ada arwah tak lebur je taiki bedemal tuan boleh seeko cak agung kung taiki je saking orang ebos roh ebos tung je saking neneng itu seeko cen agung ni kejawab lepek tadi agung segelak roh para lepek gelur lah masa pai ketibiin tak 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 tung tak 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 tung ada elang kakapi monyen hadran bas capok gung setong gitu ara apa mon kala yam tayam je kuni kaputo agung arojat kun sekalian tung tung deiro tak 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 tung tak 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 tung tung berempat kali selain bata beri tempat sekali arwah jemaah hadra namun demikian magipun jemaah hadra gelak ku ngapani ka salah ani kata ning salah aki neneng atas gulaban panjenengan nika odi bermasyarakat sani kekiyah sebadan orang gulaban panjenengan tatang keteretan tak mesti bener terus sabunten mesti beda kesalahan antara nasetong gasetongan nah makanya gila jamaah hadra bani kakung ini kemun jantan kaula walaupun dan kaula tak tahu rasa noro hadra anika salahi kata kaula arapa kerap gelu negi tadi maki salah gila bunan neng tas pangkung cek langsung salah aki neng tas pangkung gila maki tukang bawaan maki tukang tapun pon salah enggak tak ngaro mai tapu aja entan itu orot gelu keng deki tinggal toron dari bangkung depak kacompon pon kariwa duaan iya lopas ya nak lu mudah apa ya mudah apa gelak roban salah tapu na salah arwah kerap gelu di mana engkau pakai kertak tak anu yang kau pacul cul makai guna bawa engkau dah iya lah masa ya engki sal arwah oba mentinglah pentas berikutnya arwah bagusan begitu juga gulaban panjenengan odi berkeluarga odi bermasyarakat ketika beda setongna salah masyarakat salah tetangga salah muneng ibenyan orang coba lain coba banglo pai salah aki sebolan nano benjet lakar kurang ajar awas ban mik ngantol ban kiki daigi kini kapekil kia acek kelu kasepena mari geni kabelain beun moninga ria mun acara resmi inga imtihan gelo arojo lah ku acaca malol aroi belain de badeki ke mun zadella aja belain tina torot gelu magela jereme binian mulai gelo
tak usah belin apa karena tak kira medes lagi dekik tinggal peleman ke jombon siapa sian di bini sila ku caca jadi beluin lek ambu do budin lek engkau todus kia lek bukan mulai ngantang pahapek menolak bukan lebihan ben mesin saka de iya roh tapi mon dua-duaan kan tak kira bakil dan lagi mon gula latin dan ada antara ngocak bini noreng mak nyari kepekelin kok dan nak nyari kancah beni nyari noreng lagi tadi jamaah hadrani ga lebur mau kebayi pelajaran antara nasetong na tidak merasa dirinya melebihi dari tongna punten debat tokang bawa magila ale balik entah kerperat roh jak pahapang rasa keng mun tada engkau tak teti hadra jak kerja magila beda tokang bawaan mun tada sinapu ale balik ke TV baan jadi teti tak merasa gula ban panjenengan odik bertetangga zaman ni kaki ya jak apa ngerasa abek ni kelebihan ban orang lain abek panika pas tengkian ban orang lain sehingga abek ni minta dihormati abek panika minta disanjung tak usah mun antara nasetong na pada apa ngerasa mabek hari pada nyaman ada tokar ni perhatian teretan setan kula amul jaki mangga ada gelak ni tidak saya anu sekali jamaah hadra bagus thank you gula make pon can orang viral mungkin geluro engko benih kengan enja kok viral ongku setekana ongku ai tak warja jauh haram viral kan kun se kocak orang se kocak viral banika mun la sekut yon jeng orang lah viral kau le mungkin ni kita kertak nemu malam kan kurang malam kah tu ini engkau para pada ben kimus lela setiap ukur mata ngujata pada sebulan molot setahun boleh benih tahun datang setahun boleh gula kita di penanggalan lebih nyaring ngunceng keluro kengten gula nolak pun tenten gula tak antar engki gula mun odik ke tahun 2007 lekor mun mati aja apa keng mun molot sida tengah dia banyak lah kena ukur maksud roh para tak milur aja iya beda mungkin lalan sagone roh migi beda setero ngonceng ya to ren beda ki keng cek nyambi tanggal tibi tak bisa aja kok mengagih kok mak bisa viral ukur cek orang viral ni macam dua bodoh karena genteng artis reng bodoh cet karena cubaan banjala ko agla na jeri ukur sehingga ben mian dia anak pacuban ben kolen ari mun tawar saja Rano Karno arwah di artis lembek gara-gara akun bolan tain lalan neng kanton nih kan koseh tambah jen genteng ro kan mangkan bah banyak orang-orang kantuan reng sumenepan nih pas cangki mah pahe congkek dia ibri tain lala arapa Rano Karno teti artis gara-gara tain lala jen mah genteng arwah iga butuh genteng beda pinter dono ben jadi ben kadir roh arwah kadir jadi kabutolo dengah teti bintang film kia samangken beda si lebih viral boleh ya Haris roh lot Haris roh sepas lako nyanyi laju muni japo Haris nyanyian pak tepak din orang pak tepak japo lot Haris jadi laju salbut ke kepi arwah viral lah bolan kata tahu nah wah marah beda orang viral bolan pentera bolan alim mah beda jet lakar sal jet viral mangga nambian muni gojain viral jaga mah bengga aja kok kan tak lembengga tak kok mi jet se kaputo cubaan kok
beda tak nyanyi viral ke setia dari Sampang nyaman selalu banyak ulen pese selalu arak tanah arak sehingga caca apa pun ape sowan melul ada banyak ulen pese viral ke ya enggak viral ke ya setia bendenan lo laku malam ke Bengkalan terus deh Sampang hari king lega niser kok kaki askile ibri ngincam rasokone mak beun jadi mangkana panjenengan putra-putri ini pada tak bangkitan ki pada tak bangkitan hari bagian saya ngening-ngening jaga bangga gelu pada tak temut saya masih viral deh kita temutan dia suka saya takar kopeng kepang je naik galera gula mulai lamba jet lah karena tak terus di tukang bidat billah ini kan sumpah billah ini tak terus sobung neneng yakte pani keterus di tukang bidat tu mangga dan gula tak pernah ajar sesenggan dan gula karena tak ajar dalam bab urusan bidatu maupun baca kitab dan gula tak pati penter ketimbang bangsa lain sehingga bidatu di gula salbut hari ini mah bener dengan bidatu je kita macam khutbah kena lay patak keratak ngari tina torot montakar lok pada ki mah jaja jadi kok cocok iya tak cocok iya jadi kadang orang jet butuh ke salbut mata latina engkau tak antara kau senyoson tak rasa ragen manggandan gula terus mangken tak ning ajar mun urusan bidatu tak ning ajar mun ajar tambah salbut derema mun ning ajri apa tak tahu saya aja lah torot can bangiran dibaca cada iya toren asokor tak bisa caca sekali iya toren dia yang pun pangeran jandi hak dan gula tandi dapat sekali yang gue ngajari ya nah iya mungkin jadi kebutuh juban jadi kalau ya Allah ya yang kurakar setiamun tukang bidatu tung lah tak pati genteng jadi tak pati yang ungku jaga ada mun jajan kayak mun debun kayak skill gila anu kayak ekon poyakan sekolahan aiki kiai siap dah nikah gula pak depan tak ada apa saja mak beun jadi dalam pada baik mak tak kerasa ngompoy ya jadi yang gula dia pak galang ke tak ada orang kun kale buna setong aduan kale buna ben pasere dan ni kamu kale buna ngada ongku kale buna jadi tak tahu saya temila mulai kada keng ngada gula mun kale buna enten nah caan kale bun gula yang tahun ni dan gula tahun ning pasare kale buna tahun ning keng kun jan orang kini ke kale buna ko ngadaan bidan gula dan gula ngada ongku gula anapa mak ngada dan gula kita abak guru tero nambah na ganjaran katempang na nangi jompo tak ngalakonin apa bungo entara kan keniat bayi pun itu les ban malaikat mak boleh gun kalian teng gula jeng gula kapengkalan pakun ngadaan ban orang setengah jam gula lagi mun itu wote pun tanya aki panjenengan dan kau tak pernah manglo orang dan kau tak pernah nyoro orang keangkui tepat waktu tak pernah wallahi tak pernah keng dan kau mun nyonjang orang setengah jam sebelumnya dan kau mas dengan depak pun toju pun sepak pun tahun ini ngebela dan kau orang ngabezeki ke kepi nah ini mun kibak ngada dan kau ngantos paling sakoni sejam bodoh sejam setengah bodoh 2 jam mun segi buru kan lebih mun 2 jam ngarah di mah bodoh kiai patosan-tosan daya kegelur akan anjaro mayu aja pas antem rata dak budin ro biasan kiai tak tuli rabu aja akeja ongkura Tobote mangkin bani ke Tobote gedeng kecamatan Tobote ni mulai temu je dan gaula si bekal yonceng mun onceng na pokol sanga setengah sanga ni depak ke kepi pun
kol sangak kurang seperapat dikai kantang pun kadang kita ada pak kacemai kantang kada apa karena ampun aku pol kakapi kenten kau tak pernah manglo ingat bagian kantor nih bek malam gelak Rabu aku rujak lo manglo sing ada je manglogi ya malaikat tak kira salahnya terjadi sing adaan bakun benyaan semontean pada benyak karena tendekan dari compok gula ben panjenengan ke tempat kak dito malam mangken satendek ibadah setahun mundu tendek 2 tahun 10 tendek 10 tahun gula ben panjenengan ibadah ada keajunane pun Allah mangkane je panglo sem dateng di budi ruah arwah leng-leng gitu sa kangkui mah banyak tendekan roh ki kurang dek marah pas mang lu aure beun jadi oh kan dak ku lobang nang lecu keng gunde iya wagun gula oning gonjongan setengah jam gula pon ngantos nengane ka gula setengah jam pon sing ngantos nah ning daerah Manding nih keng tak kebeula nyaman bi gula malah tak rasanan muntai kebeula nyaman kan tak rasanan ya mari gini ke gula neng pun tak kerleso mak dateng orang jadi setong bek soki temu dari pakai naro mon reng soki dari songkok bayi temu mon reng bek soki kena anja ungkura mun la songkok sotek bek mecet sekoni jadi bek pendenan jadi andin bese aja mun la bek mireng dak yerwa arwala banyak saya pikir takar tak tahu kasongkon roja lah ongkur laju bindeng mikirin tengka mikirin sombongan mikirin apa otang ben semacam sehingga tak sempat mencek songkok kan nang daya kepila sorem mabusna lagi gula kan ngangku isi bunter maleta itu mau jaan gula gula tak ngangkuian saya jelang ja mun saya jelang liberin kok pai pojen mukaddam benar gula mukaddam re tukang tanda ruang umay nga mukaddam pian ke jan Allah mangganteng letengku gambar bi gula persisongku kan mukaddam asongotan pada ban gula ya mari gini ka gula pon tojo sesoki gini ka pas ntar ketion pas ngocak idim magiain mata datang ya billahi ya sumpah kok billahi ya sumpah nengitin kopeng re idim magiain dia mata datang setengah jam gula singan tos teng datang na sambutan gini ke pas datang ngak gini dim magiain mata datang panas kopeng gula geng joga ya Allah mada iya Gusti mun teti tukang bidatu para pak kasih coba ngari aja ngari aja wadi budin ku ta itu tua kiban kanjan nenengi kantong pas keng tak suara aja tak kau itu mongkok ruah keng gula tahu je gula lerek sanika iya kiain je saking sanika iya kiain jan gula bon moni ka bela da jereme de kimi bendenan ta bahlek mantelek gula jan mangana bon kenik ke jan gula bon mi ndek ngormat ndek asalaman jan gula lagi karena renga salaman ben kiai kan genjer dan lagi bugi man sofaha aliman bakaan nama sofahani jan kanjeng nabi mun salaman ben reng alim pada ben si salaman muso sengko mi ndek asalaman jan kok mangkan bah tok metok na suaran pas ngojo edim bede kiai takar arong parong ngak dia jan ya Allah saking nang luar haram tak kira sitai empapiar ngojo teti salah boleh bolan bede tukang bidatu asongotan deh kan eker beker bi gula jelakar edimma bede tukang bidatu takar arong parong ngak dia yo cek ke muslela lala din ke holil jengguun gundina din ke malik sekoni kia hari kun kare din hayruddin deh se bekantel je imam bahi buang songot apa kok sih kabenda boleh lain mabaan jadi
ini ikalala jam tajam jarang ada minta 2 jam ayo magi minta 2 jam ya gun ikala tai santai deh jadi guna caca ngarai bebere ontep ngarana mentau letep ontep ja ongkura kok mun sendi perasaan ontep haram relen nare mun saya tak pate esto kang kore mun saya tak akan kok aja lengar deh ya kok ya busoki kepi kok haram ya bezeki to ngetong are ya bezeki apa boleh kun sakoni ngari ya di beda imtihan ko se yang mariang ngari ya abanyan korsen wah engkau kare dari mordojo asiap nyambi surban apa jangan engkau mi imtihan akbar pengajian akbar yang meriang jadi ini maki yang meriang anterin ke bitong raja mengku ajunan pun Allah ayo kordeki je pak yang meriang je mun sedeki je ongkur lagi ambian mun ngabas ka gula kan ngabas mulolo nih guys penyalat jero tong itu orain kok mun se ngabas pas misem haram golen are mun di bagian surga kengain ongkur kok mun di bagian masuk surga bagian sebas ngabas res kor misem tapi mun marongo nje ge kok haram umpama apa masuk ke neraka roh haram yang tersebut pakun serosari ke malaikat ukur pakun yacek engkau ke surga kor sing abas kor tak merongo mun merongo magi minta tolong lain hari haram daya ja magi labang ucap oke dari lenteng ke ja merongo nah gelur lah mun kiai mun seganteng ki dewaga sumenep rolai telepon dewaga mage sumenep kena dewaga sumenep kena dewa siap usilok mantelok mat siap tinggal rabu yang kelakson panceng kakak pida yo tinggal lebat kiai asalawan ya tinggal bagi nangkok dak selamat melolo tandang mi bede si nyium sekali haram tak ada orang nyium dong apa yang bulan bungi ini tak tahu ya ladin dah padahal engkau gelur saja kan rengalem gelur kena gelur engkau man tak alim mak yoncang dari sing ngunceng tak ijab dirinya man sobat liman pakaan nama sobahan nih pada ban si asalaman ban kanjeng nabi nih depadem balagala jadi bagian jamaah pengajian wali santriwan santriwati bagi baik lakian binian setuju nasi hadir siang meriang banika antri ini paling nasepak benallah antri tak keluar boleh walaupun mulai gelak lah beda to malto seontur bagian semak mun sejauh haram tak kira ontur je ada bagian semak mun tak je tantarkan aja duda remuk mula daya paksa madalatin sebatan gola amul jaki kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini isi ada teloan iya reng kiai ndak baga kiai kene ya ngalaki kamerani kene iki mon kiai rajo nyambio ki sewe kol deh patu bisa bodoh sewe kol do yuro se mancorong do yuro yereng kolal ni gene yedin nabarita eleng alaki sini gene sida yero agun
Jadi pasti upload ke YouTuber pas. Nanggi kebaik penghasilan. Ya mon banyak yang scrap. Insyaallah tadi penghasilan. Ya maman tada si scrap. Ya. Ya tada ki. Ya me bola manfaaten baban. Ya geng mon banyak bila pamelo kan amayuna. Engkau tadi YouTuber TV dan kan kiai lain ni kagak bayi TV YouTuber jet lah kan dan kau lagi paksa mata kagak bayi YouTube kan ke jadi usah kalau orang ke ini jadi ngaruh pada nyari anun pangeran ki tetapi mak bah kapila konen aja nih tidak siapa tu cereng pada amam baaden me bola gula aja bah beda manfaat tapi banyak si sekrap ruah nanggi kor ngala aki si bagus ramon tepanangan aja kebaik gemper ayo sini benin kan lagi kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini sebetan kula amul jeki sound system kebanggaan mapan sound system mapan jong kenik yang lebur bodoh kadang raja ngetepak liar tak nganyuk pas suara aja hari ya kita mari ced aja ayo kan tak mari ongku jongi babaro jongi bakun bot kun mari jempol gitu keng nyaman bagus dia tahu saja raja aja ngonceng son ngari ya deh mapan gula bidatu ni santai mungkin enjoy roh cereng ani ke nomor tonggu ani kemulia maki abri apa ngajian cen merecen mun mungkin alhamdulillah dia nyaman maki minta sejam setengah hari bayi lemon seberapat ngara lu tenggulu jagi mulia karen lah oleh setengah ongku lah setengah sih santai sabar pada ki lah mare lah antara ini bareng nasra berkat jong amin Allahumma angka jong amin ini jadi marah agila marah hari lebih reng pak bolo hari berdesi wali dinar hari kata remah bakun engkau bayi makita dak ziwali kadang bagian pason antar ke bengkok abdina ason napu ke doa kita di bareng selamat ke oh iya jong 100 anja ungku billahi ya sompago billahi tinggal mau lihat aja bisa tos lain mau nengi kenangan beri jadi boleh beriin beli care enggak mabeen jadi aro beli kir setong ro 100 boleh lagi keng mon mangken enten ya bral gratis ban saudara kurang apa bulan yang ku imtihan dia mohon teribarengna tak rusak-rusak teribarengna benyareng gonceng korban isi gratis melulu terbanyak lain besar sebetan gula amul jeki. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati kini kedi gula jadikun muntinglah beda pendengar dimanapun anda berada ajari di kehai jadikun tokang pidatu silain tandi jamun jida gula tak bisa tina akin jak mulai dari ngetam jad lain ngak kenikan letorot tina lagi duje kunjak bahasa sokoninya alhamdulillah tedung lah aku mun tedung sama ayo kok turun neng kok beda deh ngaji mana neng deh ada aja saking sepeda motor tak ngamper jadi tinggal yang ngain baku namonye kan tak kira odi jauh ni ngaji barjoma bang ngaji enten aku
Enggi pengajian ni kudu pada cengar. Panjenengan tahu sana ku kitab. Kadima mun kija mana Kanjeng Nabi bedereng ku kitab sahabat sombong. Keng dok nikah. Makubus seru mirngaki. Iya, nyala tak ngiding yetes alhamdulillah kun lah dibudin do lah. Bola betul. Tenggo boleh imon bakun kok mun sampai 3 kali bakun tak ngamper haram turun kok. Tindara magila tak bidat tu. Alhamdulillah. Panjang dengan daya lagi. Nambah mungkin seperapat lagi. Asokor dek Allah dan gula ben para panjenengan sadaja malam mangken sareng ajunane pun Allah paringin kesempatan kanggo bisa hadir along bolong nenenge tempat Kak Dinto. Tanpa terasa mungkin gula ben panjenengan tak apa ngerasa neng eyati gula ben panjenengan tak apa ngerasa ken hadir saos gula ben panjenengan ke tempat Kak Dinto rabuna panjenengan ke tempat Kak Dinto walaupun abe pani kata apa ngerasa gula ben panjenengan saya hadir ke tempat Kak Dinto pani kenyamana akebai panyampung abe dek ka orang-orang semulja mungku ajunan epon Allah. Gula ben panjenengan depak Kak Dinto tinggal pun umpama lah tak masuk pengajian tak masalah, tak ngerti ke pengajian tak masalah, atorok ke pengajian tak atorok ke pengajian kaisena pengajian tak masalah, panjenengan korgen hanya hadir bayi ke acara ingat malam mangken ini pun raja gula ben panjenengan napa panyampuna abe dek ka orang-orang semulja mungku ajunan epon Allah walaupun ten gula ben panjenengan beni reng alem gula ben panjenengan beni potrana reng alem gula ben panjenengan beni kiai beni potrane kiai king asampung ben reng alem asampung ben reng kiai asampung ben orang mulja make gula ben panjenengan orang butuh montangki butuh sakale pabucoen gula ben panjenengan mun sampungan nang juatasan bagus rapak kering mulja ben gula ben panjenengan sering nyampung satu butuh na gula ben panjenengan sacok bucok na gula ben panjenengan esetong tempo pakun bade senolong bi Allah gula ben panjenengan untuk hari ini kita mampu tetireng bagus hari ini gula ben panjenengan kita bisa kanggo tetireng mapan ki pakun bucok bayi gula ben panjenengan are mangken keng insyaallah mun sering along bolong hadir ke acara ngak mangken nyampung abe dah ka orang semul jemung gua ajunan epon Allah esetong tempo ben Allah pakun gula ben panjenengan ibadah tireng mulja amin Allahumma amin nanti nama gila latedung darap aja ukur nanggi apa boleh ki beda pengaji apa boleh gitu pada pengaji nah makilah tak ada pengaji nah makanya Kanjeng Nabi sampai ada bu manzara aliman bakaanna mazaroni sapa-sapa orang si acabis kata mereng alem acabis kareng alem kaki haskil kaki umam kaki kiai selain acabis pakaan nama zaroni dan Kanjeng Nabi gula ben panjenengan pada banzi amain ka Kanjeng Nabi waman sopaha aliman pakaan nama sopahani pada banzi asalaman banzi ko orang si asalaman bendeng alem pada banzi asalaman masoseng ko ni kasih terakhir nih kasih paling kubesah waman jalasa aliman sapa abai si tau rasan toju bendeng alem ngak malam mangken gula ben panjenengan kulongguan ben reng alem banyak reng alem neneng tempat Kak Dinto bedesi madeng aki aben bedesi tak madeng aki saya jelas pengasuh saya pada neneng tempat Kak Dinto ben keluarga na pengasuh ani kesedajan orang alem orang monting laju toju ben reng alem can Kanjeng Nabi manjala sa'aliman orang sejuk toju ben reng alem pakaan nama jalasani pada ben sejuk tujuh benengkok
wa man jalasani fid dunya sapa bai mun laibu kuin juk toju ben sengko odik deneng itunya ajlasahu Allahu ma'i fil jannah. Dan kanjeng Nabi tak ngangkui fi'il mudhari tapi kanjeng Nabi ngangkui fi'il madi. Dari yakin kanjeng Nabi padahal swarga ki bekal iya depin beni samangken swarga pagi nang akhirat ani ke zaman istiqbal. Tapi dari yakin kanjeng Nabi mun orang bede eston kareng alim sampai ju toju ben reng alim pagi nang alam akhirat orang jadi bekal ju toju ben sengkok nang swargana Allah. Amin Allahumma amin. Inna magila ta pantas ban lah penting so swarga majaja lain la buco kono so swarga mangga mun ka kiai kareng alim jadi kanto guru bian cek bika piaki magila di masalah mun kareng alim njong kurang tinala magila napanya managula ban banjur ngam kulinga napa kalau du baya di ber ongkura mun kareng alim arapa tak buto mangken gula ban panjenengan tak buto nanengi kau di antunnya paki nang alam akhirat gula ban panjenengan bangun buto kareng alim jaga manggana reng alim bani kareng alim ka sorang sebedai tempat kak dito reng alim ka sorang nyambia orang mak boleh kun sebedai tanian ka anto kun yang meriang re mabeen jadi ambu dah budin jago jengkok mungkin yang meriang dia caca viral kok kuno lereng ka beremper Misalnya gelur, ada banyak ulisan tersetan tar aja. Lagi, mak boleh guna yang meriang ada. Dah, laju mitong rasa banyak bintang hilang ni. Berempat juta. Sambil benteng alim ke seorang, ngadurus masuk ke kepi ke surga. Wah. Bucok bokon mun kareng alim lah pas emak dia iya guntar minta rokok melolo biteng ros din kiai nyaman ke biteng se olah nyai jaga jam penyorot kikin ban kiai ban nenggi ada habis ka guru na terutama nenggi ka guru alif kadang mangken ni kalangka guru alif pon polan jegun guru alif engkau lo sedelo pinter maca kitab pria pas ka gurune enteng asalaman bayi tak ngendep pas salah aja ka gurun pada bengang kok dia kun ya marai badan aja orang asalaman demon ki karen kona duka aja jong kurang mayu je biasa aki asalaman sakala je gini kemun tak king cet neku gelas sakala je tau ning maksud dugala je arab mak dugala je orang matur lamban mun dugala je asalaman nikah orang nikah mesti beda nundun bagi sokone sebaik julu aki pangkat tak di pangkat sekusira makra sejen tibi ban tak mon polisi jadi kebutuhan geran rojet andi jengkol je di mana polisi tentara andi jengkol makai ban komandan roba kunda iya arwah jadi kebutuhan geran mon gula ban panjenengan lakari kebutuhan lemesah mulai lambak ban rukur ya jadi ndak ada makal selemesah mon gera tak usah ajarin je aman kan selajah kenapa orang Arya tidak pegelan jengkok bakunda ya gelangku ya alah kok tinggal beda iya deh abang rasa kurang gula cerita karena seneng beda nikah gula cerita nah apa jadi gula biasa yalah salah aja tambahin duga aja bi gula nengi kama bayi mesti duga aja gula kecuali ku neku segala aja nyaman budin manyaman ya deh ya
terutama ka guru namun ka guru na panjenengan iya nyom di luar jom ada yang hormat berarti lah di dalam jom boleh ngormatan boleh bolik boleh telo kali cop-cop pak kali jadi ya santre jadi ya santre nya ongku dah sadia ada lah maki ke guru nah kadang neneng madrasah tinggal mulia ajarin ban ustad-ustadah jong saya mulia jong salaman gelu salaman sakala aja kalak din gurun do ada je saking tangan gurun patan ya pesa din gurun do pesa dinan pesa ke bebek di mana bener yang salaman ni sebab ke bebek budi saya sebab gedein enggak bolehin kena kurang jadi muntai bolehin jadi cekak jadi buat bila je dah ada bongbong gini ciom jong ciop dia jero mai temu apa je bau ngireng je buah jadi gue lah tak ejab nanti kelur waduh jadi malam bangken gula ban panjenengan agak bayi penyampung muka-muka sampungan panika anterin tak jotlo coda lagi amin Allahumma tertai balo coda ban Allah sampung na gula ban panjenengan ban reng alem amin Allahumma anterin tak ke peke sampungan gula ban panjenengan ban orang semulja amin Allahumma anterin long bolong agak kapi paki ni dalam akhirat dan kaula ban panjenengan keluarga ban bengasepo nak foto anterin setuju nah anterin ni papolo ngapaki neneng dalam akhirat mak le gula ban panjenengan bahagia papolong neneng iswarga na Allah apolong ban orang-orang semulja terutama apolong ban kanjeng Nabi amin Allahumma adkhilna ma'ahul jannah ya Allah ya Rabb abdina sedaja Guste sebagai tempat kak itu Guste siapapun orangnya Guste coba apa Guste sebagai tempat kak itu Guste butuh sebagai tempat kak itu pagi dengan ponda pak ke alam akhirat tak langkong papolong aki pamasuk aki ke swarga na ajunan papolong aki ban kanjeng Nabi amin Allahumma along bolong aten gula ban parapan jenengan sedaja melembangkan panika dalam setong acara ingki panika hablatul imtihan sekadi hablatul imtihan panika debu kiai gelak kaangkui ngoji ban kaangkui nyokoren malek oning pasera putrane si berprestasi mangkana gelak panika ampun ngakeli saja alhamdulillah ketika ampun dibacakan ben MC gelak tibalah saatnya kok saya mau makomo gaya jangan kurang gaya jadi ada keng lebur kok tinggal mon pokon mon MC jadi laju ngare pendenan ki nyaman riberin berde penobatan siswa teladan anika langsung tibalah saatnya penobatan siswa siswi teladan mati lampu kopi paten dojen seken deh yo mati kopi mari jadi pas keluar okos dari dina dia mun segala dina kan tada okos sekali jadi tada sombong kena mun tak mendeng mantri ke beli kos okos mabaan jadi ada pangkung re di iya jadi ya lah maksudnya pemeriar jadi nak mi bedengal ton lengjelengan jetong mula tadi saya kebelian dan ada kok saya susah kok dekir mun paha perena kan kok nemu kalako galur kana njago benegengan ora mak bah tadi nyik munyi najan iya pente bedemo si kegela lagi ngocau hari laju persis can macan naman burawiro kau tinggal ingat jadi kau agila melolo anjak dua arapa maki tak betalebot tuh lah kalak sabiasa ingat gila biasa nyaman loh anjak kurang kau besengi di ngakir
Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya latek-ketekan saya bawa kopi apa? Sabar ya, boleh saya nunduk sambil macam ayat kursi. Cak ayat kursi pasang ke jadi apa? Ya ada jentak ngeneng. Tak usah duain mun mangken, saya duain dua mun ki sebelum nah mun lah mangken bagi bacaan apa ban keputusan sudah kesap. Jadi ampun tercatat lah mulai gila. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati man dzal ladzi yashfa'u ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Takar pakai yolok tak ngiding akijo. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala yu. Boliin selekor kali wala ya'uduhu. Parak kelenger lah gelak takar. Bagun ngeneng. Nggih. Wede setong ngocak keretek ya den. Hari mun tahun lambat tangan anak ngeneng. King mun satia mau batai pengening berarti kurun jadi tajab ya. Butuban. Mangkan je ku sila malam merasa gelu nak anak mun tilayan merasa gelu. Hari biasa pas namanya kebobolan. Kula tak seneng ngongku tan, beriking napa tak seneng ngongku. Meninggal gelar bagus, sewajarnya saja. Can pepti vera sedang-sedang saja. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan, terlalu